Hello mga kapalautang, kumusta kayo? So karon no, adlaw nga Sabado mulaag kita. Kay brownout man mag-unsa man kita sa tong balay nga baling inita, wa pay tubig, wa pay kuryente kani brownout ang tibuok Negros Oriental. So karon mao kini no ang inyong madam mulaag ug asa gud ni siya moadto. Wala pa ni siya kabalog asa siya mulaag no kay wala pa sa plano ning ilahang paglaag-laag. Pakilas inyong madam. Murag madam ko ang ending daghanday kay tubutang Ginoo ko actually na diya sa bagang listansya ang utang no gidala-dala ra gud na niya charot o di ba asas murag si kinsa o wala mo kabalo utang pa nang sakyanana bahala mo dira oy importante ga sakay kog sakyanan nga dili ko mabasa ug dili ko mainitan charot ang importante bayran ang utang murag unay pinaka-importante sa tanan kay ginaingon nila ang dili himayad og utang dili mo asinso sa kinabuhi munang kamo pagsugo na mo pamayad karon para mo asinso mo sa kinabuhi oy Ginoo ko so before ta mo adto asa ta mo adto mo patubil ta kay di ta mo patubil magtulod kita unya kami magtulod ani buyag oh kay pilingon man ta mula ag taglaki hilas kay si madam murag dagag kwarta wa mo kabalo ang gianha nako dira katong tag 15 ra kanilupad tong pako sa ako ang stand fan unya kay nakita man ko dinhi aw ni anhi ko 15 pesos na akong ipalit dira o di ba bongga napilan pagud nagbulas ako mga anak so hilas kay si madam no mutuyok-tuyok mura pug mo palit kapataga da dito tindira charot so karon naabot na ta dinhi no so mao na gud ni ang final na mga destination ang Boracay sa Basay kay wala pa man mi ka-try dinhi so as you can see padulong ko ana dito sa ilang counter kay mo bayad ko so mao ni ang ilang area mga kapalautang guwapa ug limpyo kay ilahang lugar no so makita po ninyo ilang swimming pool very clean pud kaayo and barato ra kay ilang entrance fee for only 30 pesos ug ang maligo sa swimming pool tag 70 ra o asa pa ka pag abot ito na pay manicurista pero dili na siya libre mo bayad kag tag 80 ikaw kuno be mo libre kag limpyo buyag kapigado ron sa panahon nabuang ra mo bayad gud dili pud kay kita ray sige pang limpyo o nakita ninyo na guwapa kayo ang area mga kapalautang limpyo gud kaayo tanawa mong dukot o wala lagi sa plano amo sudan pansit na og lechon manok o guwapa kayo ang place